last time. I am home. I just want to say, I do admit I may have provoked the floor, just a smidgen. He apologizes. Oh dear, well, I accept your apology of... Oh, thank goodness. Citi naktīs guļ, bet ne mēs nogurstam. Citi naktīs guļ, bet ne mēs dzīvi nosvinam. Citi naktīs guļ, bet ne mēs nogurstam. Citi naktīs guļ, bet ne mēs dzīvi nosvinam. Citi naktīs guļ, bet ne mēs nogurstam. Citi naktīs guļ, bet ne mēs dzīvi nosvinam. Citi naktīs daram tagad, domāsim vēlāk. Šāviens gaisā, domāsim vēlāk. Šeit un tagad mēs atkal degam. Ja gribi lidot, ir jālaiž vaļā. Šķiet, ka saule atkal sāk uz ļuktūriem kliegt, bet uz kartes vēl ir ceļi, pa kuriem iet. Kamēr šī dziesma mūsu stāstu vēl dzied, vēl dzied, vēl dzied. Citi naktīs guļ, bet ne mēs nogurstam. Citi naktīs guļ, bet ne mēs dzīvi nosvinam. Citi naktīs guļ, bet ne mēs nogurstam. Citi naktīs guļ, bet ne mēs dzīvi nosvinam. Citi naktīs daram tagad, domāsim vēlāk. Šāviens gaisā, domāsim vēlāk. Šeit un tagad mēs atkal degam. Ja gribi lidot, ir jālaiž vaļā. Šķiet, ka saule atkal sāk uz ļuktūriem kliegt, bet uz kartes vēl ir ceļi, pa kuriem iet. Kamēr šī dziesma mūsu stāstu vēl dzied, vēl dzied, vēl dzied. Citi naktīs guļ,
gummy bear. Oh, I'm a yummy, gummy, gummy, lucky gummy bear. I'm a jelly bear, 'cause I'm a gummy bear. Oh, I'm a Ruben, jammy, singing gummy bear. Oh, yeah. Recline, you cannot get. Recline, you cannot get. Gummy bear. Grunts, 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 grunts. Wait. Let's see, bro. На место. Давай поговорим, спокойно поговорим. Поговорим. Oh, yeah? Pin, you nearly popped me. Yikes! What was that for? Let's form an alliance. Flower, be nice. Uh-oh. No way, not again. Yeah, pretty foxy, but okay. Let's... Ну погоди! О! Ну погоди, это хорошо. Все шансы тебе остаться, свинья. Да, я и есть, Пеппа. Это второй выпуск. Вау, какой салют. Оставляем, конечно же. Хай, с вами Вангай, и добро пожаловать в Вангай. Тихо, тихо, да, what the fuck, what the fuck, fuck this shit. На этот раз. И мне тут один человек на rынке предложил кое-какие... Tankolj fel finomságokból, itt jön a Cartoon Network. Reklám. Totál dráma akció, személyes akták, Easy. Elcsavarta OM fejét. Bírom Easy, szerintem szívzsöglesztő. És közben elment az esze. Ezért aztán őrülten imádjuk Easy. De én tudok rebegtetni, láttátok, hogy csinálom? Easy aztán totál bekaptat. Igen, gyakran megesik. És most itt egy nagyszerű alkalom arra, hogy újra találkozz Easyvel. Totál dráma akció. Csak a Cartoon Network-ön. Przygotuj się na podróż do miejsc,